dân con ai cũng lấy chả man thì bây giờ mình làm gì làm orang kaya dia mel na ko so yung konsi orang betul korot kami kereta nak kasi yung konsi bagi kami si baro ipat baro buat abim talong keteng bawaan increment ni dah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ